Tinky, možeš otvoriti oči na 3, 4 sad. Gdje smo vi došli u koje vražije materijalne? Gdje je ovo? Šta je ovo? Tinky, mi smo u špilji punom slatkiša. U čokoladu da jesam. Ovdje je svaki blok koji vidiš jesti, brate. Ja znam. Šta god vidiš, brate, možeš da jedeš. Ham. Onda ne moram se brinuti o hrani. Baš to, brate moj. Nalazimo se u jednoj velikoj slatkoj špiljici, braće, pogledajte, ovo je sve puno slatkiša. Mi se upravo nalazimo na blokovima zaleđene čokolade, glo. Prosti čokolad. Block of chocolate. Lime rock candy. Evo, sloj kolača upravo trgam, Tinky. Jel? Brate, pa ovo je raj na zemlji. Willy Wonka, bože. Ovo je san svakog djeteta. Okej, clear. Dobio sam peppermint powder. Peppermint, njam, idemo odmah to da jedem. Brate! Oh my god! Unicorn! Candy corn. Candy corn! Gumeni, Oooo, napada jebote! Zako, ne! Što si ga udario, jel? Ne! Gumeni mjert. Tinky, imam te. Hangera, ali dobra stvar je to što mogu sve da jedem. Gledajte, braće, ovo mogu jest, gledaj ovo. Mogu i ovo jest. Mogu jesti i ovo. Mogu jesti i ovo, braćo. Mogu jesti peppermint. Čokobok. I peppermint sve mogu jest. Kako si ti gore popeo, brate? Penio sam se, što? Ajmo vidjeti, braćo, šta ima ovamo lijepoga. Ima svašta nešto lijepo, pepperminti. Gle, Tinky, dole ono tamo. Sladoled. Lizalci. Light blue rock candy. Svjetlo plava, kamena, bombon. Druga, Tinky. YMCA. Upravo, neš me gađa, Tinky, gle. Creeper. Ha? Creeper me gađa sa nekakvim kuglicama, lopticama. A kao gumball. A on nije drvo, bože. Ha, to nije drvo, to je candy cane. Oh my god, vidi ovo! Čokolade! Ljudi, evo je sok. Evo ga opet onaj creeper. Ne, napada me ona mi je sve što zini. Tinky, napada me ovaj kralj. Pa naravno, očekit ću drugo. Tinky, nama je zadatak naći drvo. Znači da napravimo crafting table, pickaxe, axe i sve to lijepo što se nudi. Ice cream! Sladoled, Tinky, ovo treba sa lopatom, ovo ne možemo dobiti. Ovo mi je najbolje, Sandro. Ali ovo mi je najbolje. To je najljepši okus. Ovo daje najviše svega. Tinky! Šta je ovo? Soda! Ljubičasta soda! Njam. Vi što je ovo dole? Liquor dry. Šta je to bilo? Priplek, kaj si ti? Ovo mi krade lik čak. Little town of... Gingerbread. Ekipa mi krade blokove ove. Tinky, gledao, si znao da možeš ovo napraviti. Ima još štapića. Ej! You're a monster! You're a monster! Dođi vamo! Dođi vamo! A nemoj, daći te, evo, nosim kurac. Anani, jebote koliko je to. Pira korani. Pina korani. Sorry, aj... Kradim. Ne, uzeli su mi sav Sandro. Koja džubrad mala, Ajmo probati izaći od ovamo. Kaj je ovo? Dobio sam red Swedish fish. Ver gupi?
Ja i tebe pratim. Na. Džup je jedno mene napada, aj ti radi stepenice, jel radiš? Da, vidi. Samo ovo je tu gori, onda ću ti postaviti. Džup je jedno! Pa evo, napravio nešto ti. Aj, bješ, sad ti radi krug i sad i ti. Dobar si. Ne, bješ, sam bješ. Bješ. Ne, sam bješ na stepenice. Bješ, stigneš. Nemoj zet sam Stinky, ajde imaš ga. Bježi me. To, bješ. Pazi creeper. Ovaj Candy Cane dobro daje. Isto. E, to ću trgaj, brale. Stinky! Oh my god! Što ovo leti, bog te? Da, nam povijem. Iza mene! Opao sam dole, brate. Zašteko mi server. Šta me to udarilo, brale? Drvo, braćo! Ajmo po to. Aj, opala je mala. Ljudi, torta! Ko je to drvo? Spruce planks. Oj, chest! Kaj je ovo, bog te? Ajme si, bog te! Ne! A! Šta se događa? Braćo, naši sam diamond! Bili su diamonds u ovome. Čekaj da si napravim crafting table. Znaš kaj, da napravim pickaxe ili X? Jer s pickaxom ću moći onaj iron mine. Napravit ću si od golda X, pa ću s goldom... Napravit ću si s goldom pickaxe, pa ću moći s njim minat iron. Evo, brate, zlatni mač, woohoo! A ovo, go, leđam. A ne, Pazi, evo opet iza tebe. Ne, iza nas, Stinky! Ne, eno ga i onaj. Napokon, ne. Vidio! Ogroman ovaj neki... To, Stinky! Ajde, dosta mi te. Brate, to! Ide nam, krenulo nam je. Stinky, moram uzeti par drveća, nisam džabe radio dijamantni X, brate, moram napraviti X. To jest moram sa tim X-om nešto napraviti, znači treba mi čokolada mi prvo treba i napravit ćemo distrakciju, Stinky. Znaš kako distrakciju? Ti ćeš doći dole i sve ćeš ih, mahat ćeš im. I dok ćeš ti to raditi, dok ćete oni loviti, ja ću ići sjeć drveća. Ali znaš kako se možeš pripremiti? Recimo u zidu si napravi onak vrata ili nešto onak da možeš ući pa da se zagradiš. Mogu na vrata koš. Dođi! Tamo, vidiš me tamo kod love me nekakvi rozasti slime balls ili kocke. Ne! Jeba! Oh my god! Kako smo skoro umrli, stari, ovaj si vidio. Dobra tjena! Dobra ti! To! Oj, evo! Kradu mi sve likovi! Ubi ove kraljeve. Ne! Napoga je! Konjići, napadnite ga! Yes! To! Ne, još jedan! Napo je konja! Yes! Isuse Kriste, Stinky, da li si spreman sad vidjeti nešto prekrasno, nešto što nisi nikad vjerojatno očekivao ovdje? Ajde, spreman sam! Brat Saglo! Brate, si spreman? Para-tarara, tiririrarara, yeah. Za mene? Za penjanje! Ore. Ovog malog, znaš. Pusti sam, jebo. Sad staješ jedan u jednu ruku, drugi u drugu. Mislim da možeš raditi ona brutalna
stvari. Sad ja recimo gore hoću otići. Hop, ja slučajno na tebe. Oepa! Pickaxe, braćo, od dijamanata. Oh my god, što trebamo naći samo irona. Oh my god, Tiki! Imam šećernu bolest. Koliko to traje? Eno ga, čekaj. Ne, opet to, džubre, bjež. Ima konj, napoj konja, to. Evo, dvojica su. Čekaj, ali ima tu još jedan konj, ima tu dva konja, čekaj, aj napaj. Ubio me. Gdje je? A tu? Oh my god! Gdje što sam našao, stari moje? Hello? Ima još željeza. Diamonds, iron! Ali kako će mi to peć? A ne, možeš raditi cobblestone-a, od blackstone-a, deep slate stone, red rock, cobble deep slate i galena. Da li ako ja kopam ovak dole, da li mogu doći do deep slate-a? Ne, Tiki, došao sam do bedrocka. To znači da nema. Ćemo sad speć iron. Maggot. Kako ćemo speć, braće? A ti sjećaš je bilo šta možda kod... Gle, opet ovo, Braće, na kraju ipak ne možemo napraviti pumpericu od slatkiša zato što nemamo željeza, odnosno imamo željeza, ali ne možemo ga nikako ispeći, braće, jer u ovom svijetu nema kamenja! Nema, brate, ali zato imam još nešto posebno za Tinka za na kraju, braće, Tinke, si spreman? Šta je to? Šta je to? Sad ću udavit malo jer si ti taka lik. Brate, crafting table se boji, nemoj se kratiti table, brate, pa nije ništa strašno, vjeruj ti meni, brate moj, nemoj se ništa bojati. Šta samo da radim? Šta je to? Kuglica za božićno drvo! Stvarno smo toga zvao. Brate, moramo kititi drvo, ali... A gdje je drvo? Sami obećaj... Da, na to drvo, da. Sami obećaj... Već ima kuglice na sebi, gledaj. Češ se za njega primiti s ovim svojim hooks. Za drvo da se primi. Da. Vjeruj mi, brate, drvo će poletit. Si spreman? 3, 4... Poleti. Sad! Oh fuck? Šta je to? Primi se sad, čekaj! Tinky, si spreman? Kuc. Šta ovo je, zašto? Šta si napravio? Ne znam šta je bilo s onim, očito drvo ne može da raste na kraftni dole, tada ćemo morati probati ovdje. Si spreman, sad je drvo, brate. Drvo! Šta je to? Ovo je ogroman crv, brate! Koji će me ubiti. Ne! Samo pitam. Dobre. Brate, ne! Dobre. To, gore ga vodi! Brate, mi smo na ogromnom crvu! Pa kako to drvo? Brate, to ti je božićno drvo, samo me daleko od ovog štapića vodi, brate, nema me na štap smijem, na štap me vodiš, brate. Gore idi! Ne! Bravo, hvala braći što ste gledali ovaj video, vidimo se u drugoj epizodi. Ako želite još kakvi video, lajkajte, Tinky će naučiti čusti jebenog crva i vidimo se u drugoj epizodi.